What's up everyone, nizere yuko umeze neza cyane. Weekend yagenze ite? Nta kindi kintu kiri kugenda gicicikana ku mbuga nkoranyambaga, nta yandi makuru mashyashya atari ubwiza bw'abakobwa b'abanyarwandakazi bari guhatanira ikamba ry'uzavamo umukobwa wahize abandi akaba Miss Earth, azasogera u Rwanda muri Miss Earth cyangwa se umwiza wa mbere ku isi. Yes, ni mu cyongereza Miss Earth. Yes, abakobwa rero 20 bari guhatanira iryo kamba bakaba bigaragaza hano ukuri kubabona. Abakobwa 20 beza cyane b'abanyarwandakazi, abakobwa b'iwacu, abakobwa hazavamo umwe gusa akaba Miss Earth cyangwa se uzaserukira u Rwanda muri Miss Earth cyangwa se nyampinga w'isi. Yes, n'abatindiye dore wa mbere akaba yitwa Abakobwabeza, wa kabiri akaba yitwa Ange Igihozo, wa gatatu akaba yitwa Anne Muvunyi. Uyu nguyu akaba asanzwe ari n'umunyamakuru kuri Family TV. Muri abakobwa 20 hakaba harimo abasanzwe baraba Miss, abari bisonga ndetse n'abanyamakuru. Yes, kane akaza Asma Mugabekazi. Hanyuma uyu nguyu Asma akaba yarari muri Miss Rwanda ya 2019. Yes, gatanu hakaza Denise muRwanda. Uyu nguyu nawe akaba ari gushaka ikamba. Esther Uwase, Flora Ineza, Grace Mukandayisenga, Great Iwacu. Uyu nguyu akaba yarari muri Miss Global Beauty. Yes, Ingrid Benita, Josiane Girishuti, hanyuma Liliane Tumukunde. Uyu nguyu akaba asanzwe ari n'umunyamakuru ariko akorera kuri Country FM. Yes, Liliane Uwingeneye, Nadia Umutoniwase. Uyu nguyu akaba yari Miss Popularity in Global Beauty. Yes, benshi baraba Miss. Hanyuma hakaza Umuhoza Pascaline, Sabrine Shimwa, hanyuma Sandrine Hard, Sandrine umubyeyi, Musirinda. Uyu nguyu akaba yari muri Miss Rwanda ya 2021. Yes, hanyuma hakaza Vanessa Kangindi. Ngabo abakobwa 20 rero bari guhatanira umwe uzavamo akaba Miss Earth cyangwa se bari guhatanira ikamba ry'uzaba Miss Earth, uzaserukira igihugu cy'u Rwanda muri nyampinga w'isi. Yes, ngaho abakobwa bacu rero, abakobwa beza cyane bakeye nk'uko uri kubabona ahangaha ku mafoto bari kwigaragaza. Abakobwa b'iwacu dukomeze rero tubashyigikire. Hanyuma rero mu gutorwa kwabo uzaba yemewe akazajya guhatanira Miss Earth, azaserukira u Rwanda. Yes, ngayo nguko amakuru mashya ari kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Mukanya ndaje mbabwire n'indi nkuru shyashya. Yes, nitwa JC, wari uri kuri Mwarimu TV. Utarakanda subscribe wabikora, ibintu bigakomeza kugenda neza cyane.